ассалому алайкум биёндагони гиромӣ. Нашунидам нагӯед. 16 августи соли 2025 дар шаҳри Конаеви Қазоқистон дар мусобиқаи октагон 77 беҳтарин размандаи тоҷик Қамариддин Ҳасанов бо тахаллуси комил карате ба навбардҳои октагон бармегардад. мо комил каратеро дар толори варзишии Evolution тими Баёнови шаҳри Душанбе пайдо кардем. Қамариддин Ҳасанов бо табъи болида ба машқҳо фаро гирифта шуда ба мусобиқаи навбатӣ омода мешуд. комил карате 36 сола буда дар шаҳри Панҷакели Тоҷикистон ба дунё омадааст ва дар навбардҳояш 7 пирӯзӣ ва 3 бохт дорад. бисёри ҳарифон аз ӯ метарсанд ва ба майдон дар муқобилаш намебароянд. таърихи рангини ҳунарнамоияш ӯро миёни мухлисон шӯҳратёр кардааст. баъди пайвастанаш ба октагон ва умуман ширкати размандагони санъати муҳорибаҳои омеқаи Тоҷикистон дар ин мусобиқа шӯҳрати октагонро ба арши аъло расонид ва ин ташкилот дар ҷаҳони муосир дар қатори UFC, Bellator, ASA, PFL, ONE FS, Rizin FF, KSV ва ғайра ба зинаи 26 дар ҷаҳон баромад. муборизони маъруфе дар ин ташкилот ба вой расиданд ки ҳатто UFC ба онҳо чашм ало мекунад ва онҳоро дар сафҳои худ диданӣ аст. агар ба таърихи ҳунарнамоии комил карате таваҷҷӯҳ кунем, 29 декабри соли 2024 дар ҳумо аренаи шаҳри Тошканд ӯ бо усули буғӣ кардан дар давоми 4 дақиқаю 19 сония размандаи ӯзбек Рустам Мирзорахимовро мубталои шикаст кард. дар соли 2024 рақобати ӯ бо Одилхон Камолов аз Ӯзбекистон ки моҳи октябри гузашта буд, набарди беҳтарини октагон дар тамоми сол эълон гардид. аз тарафи дигар комил карате ба ҳайси беҳтарин блогери варзишии Тоҷикистон дар соли 2024 эътироф шуд. ҳамаи набардҳои комил карате дилкашу муҷалло барпо мегарданд. дар рафти мусобиқа ӯ лаҳзаҳоеро ба вуҷуд меоварад ки боиси завқи тамошобинону мухлисони сершумораш мегарданд. Қамариддин Ҳасанов соли 2024 боз як ҷанговари ӯзбек Мансур Отаҷоновро аз Ӯзбекистон шикаст дод. Нурҷан Шудабаев ҳам аз Қазоқистон тоби паҳлавони моро надошт ва шикаст хӯрд. танҳо дар оғози соли гузашта дар октагон 55 ба Марсел Нуралланбекови қирғизистонӣ муяссар гардид ки ҷанговари тоҷик комил каратеро бо баҳои кули доварон мағлуб намояд. комил карате дар 4 вухӯрӣ пеш аз муҳлат ҳарифонашро маҷбур кардааст ки таслим шаванд. рӯи тӯлонии дастовардҳои варзишиаш хеле зиёд ҳастанд ва дар ин бора дар барномаи дигаре хоҳем гуфт. аммо 23 феврали соли 2025 дар қасри Балваншолаки шаҳри Алматои Қазоқистон дар мусобиқаи лигаи октагон 70 Қамариддин Ҳасанов барои камарбанд ва унвони чемпионии BMF бо размкори қазоқ Еркебулан Тохтар ворди рақобат шуда дар раунди чорум баъди шикастани ҷоғ колингаш муборизаро давом дода натавонист ва мағлуб гардид. ҳама хиёл мекунад мо постоянно ресторан ба ресторан дам мегирем. ҳами хеле хиёл мекунад. чиба барои чи? барои ки намедонам. ягон одамзод намедонад ки чӣ хеле мо ҳаракат кардастем, меҳнат кардастем. аз саҳари то шаб залдаем. ҳаминои мо нишон наметем. хиёл кунад ки мо дам гирифтастем. хуб мара мо нишон медем. моя Тоҷикистон ва Средняя Азия дигар мамлакатҳо мебинанд чӣ ба мо дам намегирем. мо меҳнат кардастем. дух тоҷика любой ҷо мерем нишон метем. иншаллоҳ. главное тоҷико хеле фикр накунем ки мо дам гирифтастем. одил шумо гуфтед ки бо эронӣ мусобиқа мекунед, аммо аллакай октагон реклами бисёр сахт мекунад ки шумо бо Камолов мебуред, бо касаи дигар мебуред. чиба шумо бештар бо варзишгароне вомехӯред ки вазнашон аз шумо зиёд аст? барое ки ино метарсанд. Одилхон ки буд Эрика Булан ино дух надорад. ино пишти камерада бисёр гап мезананд. любой ҷо мерам худама нишон додастам. ташаккур. ҷоғ чӣ хел аст? ман як бор хостам ба ин ҷоғи шумо бирасам, кани ин бисёр ду бор шикастагӣ ҷоғ. ду бор шикаст? ду бор шикаст.
حالا بسیار تیز نیست که به مسابقه برمیگردی. بسیار گندم میزنم. حرکت میکنیم. حرکت کرده استیم. اگر یک لحظه دیگر جواتون نمیشکست من فکر میکنم که ارکیبولا رو که قریب 20 کیلو لبو اشکتی میزنم. بزنید. با یک بار میشکنه با یک بار میبرم. میگن که بسیاری اونهایی که رزمنده هستن برای پول به میدان میآیند. این دروغ است یا راست؟ راست. چیکار نه؟ بهتون جنگ نکنیم. رستوران سون نباشه چیکاری نمیکنیم رستوران. برای سون زده استیم اوکی. حرکت کرده استیم. ها؟ آه تمام گپ نیست. از همه سون نمیته چه میکنیم؟ برای سون جنگ کرده استیم. ها یکم چرا این برای وطن. ما 10 میلیون باعث نیستیم که همون آخران برای دیگر رو موتیواسیون شویم. یک آدم نیت میکنن که همون منم حرکت کنم همون میبیند ما میگم اشوده است خیلی برای خلق خیلی اوچل برای خلق. بله من میخواستم از مثال همون ایرانی شما بگویید که او با شما ببراید چون شما گفتید که نه کمالوف هست و نه ارکیبولا نه یک کسی دیگر ترسیدن ترسیدن همه ترسیدن. با قمرالدین حسنوف در مسابقه نوبتیش در قفسه اکتاگون 77 پیروزی میخواهیم و به او مفلسی میکنیم. راهش سفید بود. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нороҳат мекунад. ная токс шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. ная токс дарди шуморо давост. Боец представляет Таджикистан по прозвищу Камил Карате Камариддин Хасанов. Уважаемые дамы и господа, настало время представить вам соперников. Этот боец выйдет в центр клетки из синего угла, и ему 22 года. Рост его 174 сантиметра. Официальный вес бойца зафиксирован на отметке 71 килограмм ровно. В его профрекорде 5 побед при 3 поражениях. И он из города Ташкент, Узбекистан, по прозвищу Трамплин Адильхан Камолов. Красный угол клетки его соперник. Бойцу 36 лет, рост его 175 сантиметров, вес 71 килограмм. Ровно его профессиональный рекорд 5 побед при 2 поражениях. И он представляет команду Ахмат Таджикистан Раджабали Байонов из города Душанбе, Таджикистан. Камил Карате Камариддин Хасанов. Мы желаем спортсменам удачи. Долгожданное противостояние. 3 раунда по 5 минут. Ваш рефери в клетке. Телек Бапанов. Бойцы на середину. Поприветствовали, вы профессионалы, правила знаете. Экипировку не трогаем, сетку не трогаем. Мои команды выполняются быстро и четко. По углам, защищайтесь. Жылдың ең асыға күткен реваншы дейді. Қалың жанкүйер көрейік бұдан не шығатын. Адильхан Камолов, Камариддин Хасанов
бүгін нүкте қояды. Біраз шулады бұл екі жігіт. 1,5 жыл бұрын алғаш рет кездескен болады. Даумен аяқталды ол жекпе-жек. Ал кеттік. Көкбұрышта Камолов, Хасанов қызыл бұрышта. Бастаймыз. Біреуі күреседі, біреуі тебеді. Солай ғой, Арман? Ну, по всей видимости, план, наверное, таков. К началу этого поединка много было сказано, много было сделано. Скандальное завершение первого поединка на Octagon 42. Теперь уже спустя сколько времени, 64-й ивент, нам дарит реванш этого поединка. Вот уже вторая встреча. Сақ, бір-бірін аңсумен болуда. Камолов күреседі. Оң қолмен қазір жақсы қарсы алды. Неплохо здесь попадает справа. Камарадин Хасанов. Хасанов әрине қарымта шабуылдарға ден қоятын бірден білдіртіп қойды. Камолов күресу керек. Күресу керек. Еркебұлан тоқтар көрсетті. Бұл спортшы қарсы қалай жұдырықтасу керек екен. Карате қазір дәл сол тактиканы қолданып жүр. Жақындай алмайды. Камолов жақындаса соққының астына қалатын біліп отыр. Да. Не торопится. Ну и Камолов. Но также выжидает на телефон. Тым көп үзілісті. Шабуылдардың арасында үзіліс көп. Жаман емес. Алдап соқпақшы болды. Жоқ. Слишком зажатым, кажется, Камарадин. Тейкдаун жасау керек. Хватил ногу. Есть перевод. Возможность для телефона. Забрать спину. Ұстап қалады. Мойындалады ма? Опасно. Телефон какой выходит на удушающий прием. Ерте асуға болмайды. Аяқ салып созу керек. Өте қауіпті позиция. Тамаша. Нығайта алмай жатыр өзінің позициясы. Жақсы ұстады. Міне, мойын алынған жоқ, әлі желкеден қысып жатыр. Иектен. Руку спустить. Чуточку ниже. Шығару керек, Қорғаны алды бұл тұста. Камарадин Хасанов тағы салып жатыр қолды. Болмайды, қайта әрине. Мойынға салады қолды қазір. Тамаша. Қазір енді шынтақ кетеді. Шынтақты салады. Камарадин Хасанов. Ал. Бұл тұста жатып. Ауыртуасын жасауға тырысып көрмекші қазір. Камолов көздеген үш бұрыш. Аяқпен белсенділік жоқ. Тілек Бапанов қазір аяққа тұрғыз жіберу мүмкін, былайша жалғаса беретін болса. Да, пока что без изменений. Он оказывается внизу. Камарадин пытается работать из гарда. Самая, конечно же, лучшая сторона Камарадина, если честно. Больше у него получается работать в стойке. Но, тем не менее, в последнее время очень здорово потянул борьбу. Салмақта қосты ғой. Бұрын сәл жеңілірек еді. Үшбұрыш шабады қазір. Үшбұрыш дайындап отыр. Да, обратите внимание, что закинул уже ногу на плечо, пытается закрыть треугольник. Камарадин должен быть очень внимательный. Хасанов бұны түсінбей жатқан сияқты қазір, қайда бара жатқан. И наоборот, сам глубже туда уходит, вниз, помогая тем самым Одельхону. Керісінше, көмектесіп жатыр қазір. Самый, конечно, удачный ракурс, но тем не менее пытаемся разобраться. Белді түзу ұстау керек, басты жоғары көтеру керек. Хасанов, бірақ бұл жерде мәселе Одельхонда уақыт жетеді ма? Уақыт жетеді ма? Толықтай жабуы. Міне, деммен салып жатыр жамбастан. Тамаша. Раунд меньше минуты остается, кстати. Раундты Хасанов алды десек артық айтпаспыз. Болмады. Басындылық сақтап қала береді бұл тұста. Не пытается даже вернуться в стойку. Камолов. Из этой позиции.
Кирилл Маунти оказывается. 10 секунд остается. Стай алмады. Соққы жасауға болады бұл жерде. Не хватит времени для технического нокаута, но тем не менее. Первый раунд такими действиями. Первый раунд завершен. Раунд Хасановтікі. Камил Карате бұл раундты алды. Тамашалап сайық раундтың ең қызық деген сәттерін. Second round, внимание, секунданты, освободите октагон. Ждем начала второго раунда. Бізді қазір әлеуметтік желіден 190 мың адам тікелей эфирде қарап отыр. Бұл тек қана YouTube'та, Арман. Әр мемлекеттің ұлттық арналары бар екенін ұмытпа. Бұл екі жігіт шынымен де қазір рекорд жасауға жақын тұр. 190 тысяч зрителей в прямом эфире на YouTube-канале Октагон ТВ. Бірден ығыстыра бастады. Взял инициативу в свои руки Одильхон. Түсініп отыр, алғашқы раунд. Бірден жақсы салды. Алғаш жекпе-жекте де осы соққыны дәл салған еді. Ал Камолов болса қазір аяққа жармасудың амалын іздейді. Әзірше басқа мүмкіншілік жоқ. Выжидает, осторожничает Камарадин Хасанов. Амаша, міне, жет тағы да сол қателік. Играет спину здесь и сможет ли выжить максимум. Қайрадан арқасына шығарып қойды. Жақсы мүмкіншілік қазір тек қана шығарып алмай бұл жерден Камолов. Нәтиже шығару керек. Құшағынан шығармау керек қарсыласын. Партерге тартып алып, шабуыл ұйымдастырса болады. Аха. Аяқтан нықтыр. Торды жақсы қолданыр. Камарадин Хасанов, ал Камолов не істейді? Бұлай тұра беретін болса рефери қазір қайрадан ортаға шақырады екеуін. Жақсы. Неплохо, Одильхон здесь отработал. Асықты, жіберіп қойды. Теперь уже Камарадин пытается перевести, есть перевод. Камил Карате қазір тіпті Маунтқа шығып алады ма, не істейді? Оказывается, Маунти. Отырып алды қарсыластың 3 үстіне. минуты до окончания второго раунда. Стай Может алмады позицияны. заправить ноги необходимо. Слишком высоко сидит, кажется. Камарадин теперь уже сам попытается пройти. Құлқындырады ма? Хасанов! Ұстау керек. не Ең получилось. алдымен бұл жерде тек қана позицияны ұстауға ұмтылу керек. Это уже не Камиль Карате, это уже Камиль Джиу-Джитсу. Камил борьба дейсің бәлде, Шынтақты қосады. Шынтақ керек бұл жерде. Ең жетіспей тұрғаны шынтақ шығар. Хасанов. Тамаша. Ой-ой-ой. Прихватил здесь руку необходимо. Выше сесть, скорее всего. Сәл сілкіп жерсе астында қалады қазір. Шығармау керек. Много суетится Камиль. Камолов шығармау керек қарсыласын астынан. Жоқ. Партерде ұстап қала алмады. Половина раунда позади. 2 минуты остается. Не бар 2,5 минуттың ішінде не болып не қоймады, Хасанов әлдеқайда шаршаған сияқты болып көрінеді. Ну и разница, конечно, в возрасте есть у них. 36 лет Камилю и 22 года Одильхон. Терең тыныс алып отыр қазір. Байқадың ба, міне жаңағы шабуылға көп күш салып қойған болу керек. Қазір енді сәл қалпына келіп алудың амалын іздейді.
Ал біз құрмет көрермен 200 мыңға жеттік тікелей эфирде. Октагон лигасының YouTube арнасында қазір 200 мың адам дәл осы жекпе-жек